Ah bah, on a regardé la conférence de presse du coach. J'étais à l'hôtel, on avait match le soir même. Et j'ai écouté et j'ai vu mon nom, j'étais vraiment content. J'ai senti une bonne faveur et j'étais vraiment content de pouvoir être sélectionné pour ce rassemblement. Ah, j'étais très content pour moi et ils étaient fiers de moi aussi. C'est une fierté aussi pour la famille de pouvoir représenter son pays. Et maintenant, ils m'ont dit de prendre du plaisir et de tout donner pour la nation. Ouais, ça faisait partie de mes rêves et je l'ai accompli. Et maintenant, il faut continuer pour y rester, il faut travailler. Ah ben, maintenant, le prochain objectif, c'est la Coupe du Monde. On va essayer de faire partie de cette équipe et apporter le plus possible ce qu'on sait faire et essayer d'aller le plus loin possible dans la compétition. Je voudrais remercier le public pour leur soutien. J'ai reçu beaucoup de messages, sur les réseaux sociaux, beaucoup de messages et beaucoup de soutien. Je les remercie énormément. On sent qu'il y a un gros peuple derrière nous et ça fait plaisir. بطبيعة الحال غتكون واحد الفرحة كبيرة بالنسبة ليا. هذا كان واحد الحلم بالنسبة ليا تحقق منذ الطفولة كأي لاعب مغربي. كما كيعرف الجميع أننا كنا في مصر مع فريق الجيش الملكي وتلقيت الخبر تما وكانت واحد الفرحة كبيرة والحمد لله. هذا بالنسبة ليا فرحة ليا والعائلة ديالي والحمد لله. كنتمنى نقدم الإضافة للفريق الوطني في وسط اللاعبين الكبار إن شاء الله الرحمن الرحيم. والحمد لله كانت واحد الأجواء اللي هي زوينة في وسط مجموعة من اللاعبين الكبار. يعني رحبوا بيا وحسينا كعائلة. يعني ملي كتدخل ما كتحسش أنك أول مرة كتجي وهذا الشيء كيعكس الا الخلق ديال اللاعبين اللي كاينين. وديجا حنا كنعرفوا بعضياتنا كاينين لاعبين اللي لعبنا اونصومبل يعني في البطوله الوطنيه. يعني ما كاينش ما تلقاش مشكل بالزربه غادي تدخل في الاجواء وهذا الشيء اللي كاين هنا في المنتخب الوطني المغربي. بطبيعه الحال الجمهور المغربي جمهور شغوف بكره القدم كيحب الوطن ديالو. يعني فين ما مشى الفريق الوطني هذا الشيء كنشوفوه ديما الجمهور الا هو كيحج بكثره. وانا كنبغي نشكرهم من هذا المنبر على لو سوتيان ديالهم اللاعبين وكنبغي نقول لهم انهم يزيدوا يساندوا الفريق ديالهم. ان شاء الله كاين واحد المزيج من اللاعبين الشباب دابا ولاعبين ديال ذوي الخبره. يعني كنتمنى من الله عز وجل اننا يكون التوفيق ونقدموا كل واحد يقدم ما بوسعه باش يحاول يرضي الجمهور المغربي لانه جمهور شغوف وما كيرضاش الا بالفوز. وحنا ان شاء الله كنوعدهم اننا نكونوا عند حسن الظن ديالهم ونحاولوا تكون واحد لا كويزيون ونقدموا مقابلات اللي تكون عند حسن ظن الجمهور المغربي ان شاء الله ونفرحوهم ان شاء الله الرحمن. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.